Desktop aplikacija je prilagođena za postupanje s pojavom duplih brojeva pločica. Aplikacija automatski reaguje na pojavu duplih brojeva pločica. Na desnoj strani ekrana doznačenih stabala pojavljuje se tabela s duplikatima brojeva na odjelu, markirana drugom bojom. Tabela sadrži podatke o brojevima pločica, odsjeku, datumu doznake i vršiocu doznake. Svi brojevi su pohranjeni na server, ali je samo jedan od duplih brojeva registrovan u knjigu doznake. Desnim klikom na bilo koji od dupliranih brojeva u tabeli knjige doznake će se prikazati broj stabla koji je upisan u knjigu doznake. Pritom je markiran odsjek za doznačeno stablo i izvršilac doznake s datumom doznake. Na osnovu ovih podataka možemo utvrditi koji duplicirani broj nije upisan u knjigu doznake. Da bismo upisali duplicirani broj u knjigu doznake, potrebno ga je učiniti jedinstvenim. Aplikacija koristi dodavanje fiktivnog broja postojećem broju pločice do postizanja unikatnosti. Radi jednostavnosti može se dopisivati zadnji broj iz broja pločice, ali nije nužno da bude taj broj. Stablo će sada biti dodano knjizi doznake s novim brojem. Fiktivni broj koji je dodan duplikatu u ispisu knjige doznake će biti markiran u polju za napomene u uglatoj zagradi s naznakom da se radi o duplikatu. Obrada duplih brojeva pločica najbolje bi bilo obavljati nakon završene doznake, pošto tada imamo kompletnu sliku o prisutnosti duplih brojeva pločica i nećemo doći u moguću situaciju da imamo duplikate na već dupliciranim brojevima koji su prethodno bili unificirani. Doznaka stabala za sječu se izvodi radi upisa stabala u jedinstvenu evidenciju pripreme proizvodnje. To znači da se svakom stablu dodijeli jedinstveni broj utisnut na pločicu postavlja na dubeće stablo. Brojevi pločica na nivou jednog odjela moraju biti jedinstveni. Međutim, u praksi se dešava da se iz nekog razloga postave i duplikati brojeva, što se uoči tek nakon sinhronizacije mobilnih podataka na centralni server. Sama mobilna aplikacija ne dozvoljava upis duplikata, ali je njegova pojava moguća između pojedinih mobilnih aplikacija iz razloga što čitav sistem radi u izvanmrežnim uslovima. Način rada u offline uslovima nema alternative, pošto se pretpostavlja da u uslovima na terenu ne postoji dostupna internet mreža, što se mora prihvatiti kao realnost. Ovaj tehnički nedostatak kontrole toka doznake može se prevenirati organizacijom doznake njenih učesnika na sljedeći način. Prvo, organizacijom se mogu postići uslovi da nadzor nad tokom doznake obavlja samo jedna mobilna aplikacija. To je način doznake jedan odjel, jedan čovjek, gdje se doznaka odvija upotrebom samo jedne mobilne aplikacije. Međutim, imajući u vidu sveukupnu organizaciju doznake, ovaj način nije najbolje rješenje, iako se ponekad koristi. Druga opcija je vjerovatnija, u kojoj više lica učestvuje u doznaci jednog odjela, pa se problem kontrole toka doznake rješava isključivo na organizacionom nivou. Kontrolom već doznačenih brojeva u fazi same pripreme za nastavak doznake potrebno je izdvojiti pločice s brojevima koji nisu prethodno doznačavani u istom odjelu. Desktop aplikacija ima ugrađenu funkciju koja vrši ovu provjeru po zadanim kriterijima i omogućuju da se pripreme nekorišteni brojevi.